sciatica and ne sciatica na chinkwada e chimpanyufo mebudi nyina e chi wo mo ba ko bia wo mi fie bi chi no agoda ohu enti o nye bia obetimi dia ba 21st so but mama ntu fo sciatica na chi wo na wo de ko baby na wo mo soso ano a wo de ba waso be ye nti unya hu ye na hu signs and symptoms na wo de aba 21st one mo ye betu ase ye nka se ye be soso ano da bi ye tu ase e de amount obeka se oba pa sciatica nko na mo sa na da bi ye sa yade bia ye wodin a ye sama ne ye yie e wa asase so age de obi de wawuo ena ye ntimi ensa ne yade ti wo tie me hododo ne ma nkoye wo ni pedua no mo wo je wo ba bia nye yie a ma me papa entena ho ye si afufufuo mo February 21st clinic na ye nsa wo yade wo tie me a Jnana fa phone ana pen ne paper na Jnana troto one mo we are Fred doctor baby a branch ne ben ubia no ye wo 15 branches nti baby a branch bia ben wo no ye bet show na wotimi akọ ho no number no eh 0540 311 311 0540 311 way 21st for your number of Freyania Ubenya 15 branches across the country in 21st for enye ejuma na yade bia da so no ye to ase e de amount mame court nana honom nana ye pempim ko ye ni menche ye be call Sompa cry na yakọ akọfa hot bite kase ye bono e de abre ye tiefo na answer na no eno na ye 31st 31st night de yeah say bi o ri for kra kwa asori bi ashawo for bi 31st obi etibi kwa asori because ode ne ho kwhye Awurade nsa na afe no a ye besim no Yakopon abode ho ban but asofo ni bi say wo be ka ye MPP abenso IGP ano wo so o sizi say prophecy de ompe because prophecy no e de entawantawa eba o man ni mo but NDC aban ba e de and ye bi atum obi etimi ye ba nanse kra no mo ye say wo prophecy bi kra obetimi de akọ esoro wonom aban ho na wo mo atena se nya so ne so ba eno ade ye hu za kwofo gina asoro dem mo asofo yi e hye nkom na enkom hye ne de na edoso mebobọ kakra so ebi ni se ye se MPP for prime minister on betu yi na me adom 31st ya bosum ye wo mi ebi mu se Dr. Alhaji Mamu bom ya ebe wini eni ade na after so we win no entawantawa besi mojahwegu ebesi MPP amanyoko no mo eno da nchan a prophet me be obudi because we national television and a national program enti obodi nsa na say ye promote wo mo enti ebi nso say former president Jayekufo enso ya hwe a former president na just say omo bobodi no omo amobodi no okay nti omo amotwam amoye former president bi a wotwam bia no ebi bewu nyame adom afi ya 2026 ebi bewu yes ebi bewu enkom hye ne de to so bi endo enso enonom ana sa primacy a ye betu ya meka ho asem yes mojahwegu ebeba ene ade se ahwe a ana enkom hye ba ko sa ba ye ne se omampani John Dramani Mahama yase obekọ ha bebre mu afi obekọ ha bebesi ahwe yie kra mpo no a ebetimi de owuo kra e de aba nti e wose e ma yempa ebomu eye de papa enti se owuo sa no kra ba anwe nipa a oba besi na nan mu no ono so 2028 obepre se obepeso oba be obetu franka eno na ede ntawantawa enso ebeba NDC amanyoko ne mo no ena de etoso de last cry edoso but my member last one no the last one cry MPP one more primacy no medical abon ho medical aka ho asem so e de ache eno beba ama MPP amanyoko ne mo ase ebubeche mienu a ede ntawatawa ebeba nana prophecies amabubo so ya nana minim se eba no huhum asem a unibde pa huhu ade te se de medi kankan ye no wasem bia wo beka bia eye adwuma nti Ghana for ehu se wasem bia eye adwuma nti no ya fa serious but ene akwakwesa asofo no tutu bi ba mindi owu enho a omo nka nche se wo bedi yeda da bi eno no eye edin bi no mo pa nanse nana wo a woni mu asem no eye but I say
to be honest with you, and I'm saying you Dumafest, you know, we've been quite busy for the past few days. Me and bring go social media and go TT and 70. Yeah. But I said I am on for him, no, I feel swan. I me forecasting no. Yeah. 31st night. Because I am a chain. Now my own in area, no. Enti ni achi wono and then ya beje. Nana ya beje. The say Oba de wo akwan ahodo a ofaso ma nipa hu da achi asem. Yeah. Na meka se no kure mu no ye won krofo a omo wa do machede. Omo tumi hu ade ansanasi. But it's very unfortunate said dodo na 31st night. Omo baba onte beka A na BC B na BC no. Dodo na no e bosilim ka. Omo shada. Nyesa shada e bosilim ka. Okay. Waka bibi keke. Okay. Now mo media for na me nemo wasem. Okay. Because omo anu anago. Omo so many prophecies in run. 2024, 31st now the same thing. Yeah. Omo the standing in number 1, number 2 up to 30. The other thing before say 31st night 2025. Nipa ne buy any prophecies no. Ye misa no say na dodo na o hye Hong Kong 2024 no. Ahe na buy. Wow. What I say? Matia say na. Do obi a ono enra. Okogina podium a oka say we be si. Ebi wa ya ayam hye. Ebi wo ha ebu abamu no. Ye misa no say na 31st night 2024. They are okay back 20 no. Ye hear mu back kura nsi. So dey na kire say they are okay na ye besi. Ye besi ayi si. Okay. But omo ba bonte back kan say no sa. They are 12 months no. Ebi nsi na was never bonte bio. So the media should be able to play to them. Tika mo media house na kama ko 2024 31st night omo kan no. O say asumasi. Once my car, you can't born once and you could take 2025 there. Okay. They are born in our here. You say, and some kind in maybe about couldn't see it. Okay. Do quite as I'm 10%. That's what I feel. A big crowd, dear, back crazy. Say, oh, yes, so much to do. Okay. Say, the mechanic, your own California man, I chow my dear. You are quite Marco, a numua, when you're going to so a many people who are just. Okay. It didn't kind of your friend of prophet. Na prophecy no enyame and ebe kan akire o say okay prophecy yemfa ifs and a bat e mata ho what dem ga say ebia nka ho okay prophecy nyame na kan akire o say ka kire me man say ade we na ebesi onyame nimne onim next year onim 1000 years mebwa ti ade ebesi nyame hui ansa na all kan to because all kan say asi anything all boy amade no nti nyankopon e kasa na ya prophecy yemfa ifs and a bat e mata ho wow because say if we don't do this that will happen enya prophecy e yankom se fufuro bi enya nyame de ma ho che what the prophecy to nche your vision say as a what to wani ko sign na wo hunu bibi Bisin bi aso what dey kire. To your Bible mu a. Yes Cornelius. Na onyame yi bi kire ne say onko onyame ni babi nkyai. Na onko jesubo. E na nyankopon ni babi so. Owa na nyankopon afa enam a Jufo endi. Ya bono doa na ba. Eni bi se kumnam na di. O se mi yeju ni enam a ho ntimi ndi. And then say na wo ne hwan a me ade a me nyango bate ho no wo se e honte when the ekoi e bai mprensa a Bible say onyame difo yi endi ti ade a chi anabapa very early in the morning who say Gentile Jewfo ne Gentile omonka one na musafo nyina e ba and ti ono so nim say o Gentile fo so de ye ntimi kura ngo Jewfo nchen to onyina kwantifi na all kan kire onyame difo ne say Pepa wa cho nyankopon se no twaso na onyame de kan ayi a kire me okay and the division mu ohun enam ayendi no enam ayendi ade e ho ente ti na nyankopon de no age na ho ma Gentile mama mu ni ane ho nte
The Yango say, me must have my money. Me say, but that's what I was say, the hunting. The vision pono, the one I say, wow. I thought so me and dreams, die so. Onyango pon, ever die so. The no my NCA, actually. Okay. And I did toss you, your friend say, predictions and now forecasting. Okay. And no, I am a forecasting is based on the position of the planets. So here they are. 1 month. I can cast a friend say 1 month. Bosome bako. I can say Bosome is sorry not on Nantia. Nanalum a kind. Okay. Omunimua company Bosome no ebekosumu. Na akoye Bosome bako. Na Bosome ni gusu a move aircon. No munim bi esesi. So here Bible mu a yesi yewu Yesu no anyansafuo bi ehun se Yesu no nsonoma pie. Ana omo di star na chi saa onto se omo be du Yesu anima omba be koto no. Nti Nyankopon ade bo mu no. O de nsonoma hodo agina bia ene na ka da akia asem ede kire yen. Okay. Nti ye na ye sua saa noma ye wo saa ade ma chede no. Ye hwe saa noma no a na ya cho se we na be na ma wo date na ya body na si. Afia ye si mo ye 2025. Me nima de ye mejo Tennessee a me man bobo ho nsam anka. Ba ya ba ne maybe a few things be na manfo entiase. Ye wo planet ahodo Nyankopon abobo a esense wie mu a ebia ne influencer e ba yen so. So ye kuyani na ensuo anto afemu ni nyina enam nsuo an20 no obia betimi aka akire wo se wo no ba no enye yie ana meboa no correct se si abonofo a omoye kasu omo nyina esu adan kasu empensuo okay and nti ensuo gusu a eto ni nyina na kasu no pra na epro omo se ye tuntum to unya bakwa na wafa do bibia na ono onim kasu na de bonti o kasu afi kasu obi anya ka pre wo efi say ade bi na kire bibi enti no eye ya fi we fe 2026 no in the signs of numbers no number 1 2026 number 1 na in the signs of numbers no ye ka numbers in the boom the 2026 the 2 plus 0 no 2 okay plus 2 no 4 plus 6 no 10 10 no 1 0 into 1 plus 0 be ma 1 wow the afi we ejina mo no you say number 1 the number 1 a o hwe Nyankopon ade bo mu a abode ahodo ewo nwie mu a ene na kire da nkwa ma asem no the ejina ma number 1 no owia the sun. And into this year 2026 you know, it's being ruled by the sun. And into the sun new ruler you the good side of the sun, you bad side of the sun. And into the idea back I mean few things make catch now this year number 1 you know leadership. You know candy. So or maybe a bit me a dim pon atu mu ya man or more good leaders. Sir. Yes. Because the year represent number one by the sun, and sun stands for leadership. Okay. And I had I feel and I'm saying the sun and the rule to know. Ya dia hodo a ya bre ho apɛ ho aduru a yenya no. I feel ye benya. Wow. You will understand say HIV ya dia eni aduru meboa. No correct. Onya bia you will know about man no man that wow on the one day now boss trouble on us baby. This year 2026 I'm telling you say you benya HIV aduru. Wow. Yeah me kan mohana mechanic and you should write the name. Because I say a viral disease. And all the viral disease aduru. By 2026 market HIV aduru beba. Obi anum bia ontimi enya HNB. Nana, whatever ma, ebe free yan ye be yen wa. It is going to be the world, and okay. You know, in fact, me and Gasa American, I feel so. Me translate true. Okay. Me will best about 100 focus. Remember, na normally no, o draw chart no.
we are a home fireball, a him. Okay. You do my first, I take him a time, you know, and you do my first. I'll come out, say the man of Fibiano. Okay. One to the last point, and no matter say expect Obakaya, Donald Trump. Na obedia konyana so na oluzu ye from 2020 now oluzu 2020 right from that 2020 Donald Trump will come back na Joe Biden cry na or we catch say Joe Biden will not contest e oba no na beba Joe Biden ba bontain be declare say o mo contest me say papa we the tea enkoda. 7 weeks to the time on the election, not Joe Biden wedding. Withdraw. Yeah. And your ban so in the game. And I said Donald Trump is going to win. Then the winning a chino. On the master of my said crown on back front of a city. And the guy see was Israel. I said it. 2022. Israel for attack Iran for a more weapon side. Iran for a better retaliation. And then to see every see with Israel. April 2022. Israel for attack Iran for nuclear side. Yeah. Iran for and Omkota Hamas echi and also go attack Israel and to see. So when it comes to what we do, we believe in what we do because you're more Muslim. No correct. But I am the better with TF4 back. Have to do with cryptocurrency. They baby, we are saying to see and acquire digital money. Yeah. This year, and yet very safe for people to save their money into cryptocurrency. Obibiya no person saving the sika should be very careful because Obe to me lose big money. Because stars and let's say even a Bitcoin the crown on Ujali National. Obi ya ba form kese answer na was saying up a debut. This year Obi be a person savings, the best thing is to save in gold. Who save Usika with gold and that's a real metals real earth metals. It is the best thing to do. But I said I make I feel we know number one is the sun is ruling, and there are many points we are seeing a day a home uncle. But when it comes to investment, now you'll be we invest in cryptocurrency, you should be very careful. Or more stock trading, you should be very careful because 2026 is not a very good year for crypto investment. It is going to cost people will lose their life investment this year. Okay. This year is number one. And some women, baby, na we are singing I'll come to Sompa. Yeah. Na ya baby mama man for do na etimi. But obibe watching channel. Owo da homa yina. Na me busa say then na debia nyankopon yi sa prophecy no and I make sure say we ni na do na enya prophecy bia nyankopon ka bibia nchiro bia do na e bosrem ka. Oh wo ka kire me say me yo so for me da ye ka. Nti me so da ye hu say bia president ne bia oyare a. Obi kwa asore da. Osolo to dey otwa no wadi. Nti wo ka say me da ye ka na me so da ye say ya. Beto ase o ka say nyankopon say nyame ka asema ifs embata ho but embata ho. Okay. Those nyankopon say asumasi obeyare awu. Ya mompaye de ante say wa wu ase ye bompaye owu so ase ya mompaye. Therefore 19. Oh predicting how say be far. That na empire prediction no. Your man will date. My dear, obi bi o follow your you know. Me ka asema your man will date from this time to this time this is going to happen. Ebesi wa ha. Because stars in intro. No correct. Nyame anka say intro. But omo say omo kasa ma nyame no mo le di ntro e no mo gu nyame ni mase basa. Oh, so the whole thing is we just have to be very careful the way yes and normal we also for say me so da ya eka me da ya so me so da ya hu say o so nyankopon aka kire me say we na ebesi and go see us here bomba yentia e see us here bomba yentia e ba sa na it doesn't really help. But now can be say ada so for na ya mo hu ade papa na no kwa ne say ade papa ensele at the bonnet and it's trendy. They would do see. How many social media platforms for na SOKC? There be just some power. Do must have say you just go who's the station be abeka ho asem. No correct. Nti ade papa nipa enka. Nti obi ono your so for pesika di no.
okase omubedi ya ehia okase ka be bo ahwe ho a na de mika na ko nchen. So people don't take any interest in good things. Yeah, but normal a negative nko. So I'm not surprised that so for no the enya nko na omoka. Because see, no anadwo no competition no. Aso for no doors no bi e ka bi. Ti wa mie wani anka ma o de na anye de nye huhuhu a. Amafo metie. Ndi okaze o Ghana for afi we ye bedi ye oh ye tomatoes beba ye banche beba obi antie o. Ba say MPP we be si moja be good ya and this. So you pay good news, you pay bad news. And until say you better appreciate the good news, no. As of for no, they will keep on giving us bad news. Yeah. Say that they can do your bahad. Say them over here. Many nice things happening within 2 years. And no matter you cream media house no by in here no or per day and do me about Kesaka you trade here. Or more do my video be say see as a better because will be answer or me show muti. Yeah, the papa no be anka. And until you know also for no 31st now boka the night I was say o kan de papa nko or kan de ebebo hu de obo say mahama no ne ba omiami o me fa chiri akọ mo ho oh yes I said ba kokra kan say mahama umra o so ohia mahama yes o say na say ne ba o say helicopter bi nya accident ai te no o ayade ano ahange nkofokon obi kan ye na mantu na mo na asi nti no obo no hu chiri o deda mu a o yes eh the way akware ka say we ko hu no o kwa no wa envelope na de ko. So people don't want to hear good news. You have bad news. And that's what also the Muslim crying for so bit mama bad news. Yeah. So 2026 prophecy no. You be ba bonti ya baby magu say na ye ni bibia no ye be ye kan ebesi. The ye be ka bia ebesi because we see it before we say it. Many of them
to your hena bi sa wa bo time no se oye adwuma benum sa Debbie tino ahemfo no de na make no ho se kromafo ani ho a wo hini na wodi no enya hini bia temo wa focus no attention nyina nkokuro no so de e wo krom ha no e benefit dumasu ani bia wo krom a omo pe ene omo mpe nyina e benefit obi a ai wo pe o first no ensuo to a wo wura wo dem a wo da take na wura wo dem se si e wo pa ensuo to ya obetumi be nante abonte ya be wura wo dem atake bia nko first no obakodi agoro obeba ne ho efini poto se obedi agoro obeba fie no na tade se na nya fi enkura ye omuni na mo nyina obi a hunya fi ya because abonte atake ni ho ntia yeah mfuto so ni ho mfuto so ni ho nti wo na ye we ya mawo no wo bebisa ho se so den na obetimi ya abo na nanom na we na akoso ye the das besis krom das me ye kraba ko bia abo kire wa wonyi ntum ebe de because say that ye kraba ko bia abo kire nti wanum suo na wa mfa nto we mu na de to ha na adwen be na wo tirim ene kwa na dam su kwa no amanfo bi na esesa na bosome so ya pe bi kakra e de amomo edie edie nyina amanfo na adua no mugu so nsuo ene nti no wo ye ohene a bibi se na abeka se wo ya ma okuro okuro yi na kama me wura ma na mani age emu ofe pa na anya bi afirim sa Dumafest ya me kaka ya gbo wom oyam be so na nimba oyam be so ba wo na de na menya me na me obi aba bi wa ba betonsa de bi me nto fufuo me nto banku wa ha me ni ade bi a me ton ase Dumafest no ye be wie na me so be e manya 1000 me ni bi a me ton so ya ye gba ye free wana wutua see at the end of the business I say hey papa yi na de o ye nti oni abusua me say me buy ye na me kai na me yi makoje Rolls Royce e na masisi apartment tenten ma mabusua sa geye sa sika na ye kromu yi so kromu house then na so ya aboa de ayemfo no ye nti na nanom de e afutuo e na me de ma omo di machi no omo ye mpanyimfo de minti minti omo fo me so just say na nei wa henye na wo di no e okurofuo nti na wo ye ohene o so ochina wo boda we na okuro ni bi ama wo nye ohene nti okuromufo no then na wo ya ma omo benefit obadumasu ya na ye hand store e 100 Ghana a month se se omo de ge 400 500 store na wo okuroma no obi ada ho be so ye store ho first na ho ye moto huhu na wo ye store onye se se wa ye kama ba bia ye fine ene nti wo so then na wo ya abo akuro no de na na be sere mo ntoma ne dɔɔso no kente ne dɔɔso ya fresh kente na cha ne kente na too much ene wo ha ye adwuma me no mo na ye adwuma no o ma dwe se me ni ahodam se hwe me hu kwa den se mo me kura mu na me no mo the whole day because at the end of the day no wo ye ohene a wa hene no ye nipa na wo so mo mu nti na wo ye ohene okay enye so da mu na da paka mu na de na no ene ne fa so bi ani so wow no fa so bi ani so at the end of the day me feel say wo ye ohene obewu onye ohene obewu wo ye ohene a Jawudi o china bi wuni wa yesi papa wei ohene wei na sa adi no ba bi a wo kɔ na adi wo a osika ni wachi wa ho ofe osika wa ko bi bia ni wachi ade e bedi wachi ye wo anamo a betu atase so te me de suggestion na me de ma ahemfo nyina waje nkoso ohene onya ehwe wo kurum guess ya na gusu sa vaso be na benya o say we nkoso ohene then na wa ya ma ye nkoso so at the end of the day no without your subjects your kingdom is empty so try your best and then do something that be benefit on crop for oh yeah you obi ani be so it doesn't mean say Dumafest for nyina be de ye no obi wa ya no ho say brunsam we ya hwe ompe ye mfa ho we won't focus on you there are many good people who want what you are doing ye be do o machi ni aye de ye no obi wa ha we de anya ne fe oba fa gold good from anya ne fe sa ni pa no ja no for the muso ntena se those who appreciate what we're doing we go ahead and do it we make sure say kunu mo kama amanfo na e benefit fa ho se me kan kwada me wo apart mi kaka me de ma amanfo han a ka me ka se me benefit me ni bibia me de ma han store na ye han no yi 10 Ghana 20 Ghana so mo de get 300 400 me ni bi kuruma me si dan bia o ha me se me dan na ma han amanfo mo dan na ye de ma han 90 Ghana a month so mo de get 300 350 ma han dan am obi wo mem ya ha
Okay. Nipa no dan no na 3 bedroom. Ye ko sunyan o say 2,000 a month. Obajo 2 years. E o sunyan. Wow. Nipa no say no opeduma suya. Ana on ba duma suya mbemu ha. 3 bedroom nipa no de my 2,000 a month. E o duma suya. Hey. I'm telling you. Unya bi no ha yo. Bisa mrante no. Ade acha no pa manfo e ba kuro mo pedan han untim nkan. Ti wo ti afese na wo dan ya wo de ma han a. Boso me eye nante Ghana. Na ze say no de ma 400 no. Wo be bisa ho say e ba no say. E ba no say. Ti de kodi enti ama wu nya sa amfa so no. Na wo de wo ho de acha mu bi. So de be kan ne say duma so ya de e be say ye set pace no. Se Ghana nyina wo pa kura eye kura afon say ye de ye ya adi kan a. Ye de na. Okuro mu te say kwa na untim nto yen because ba ye mantamu a ye duadua nua ye duadua flowers ohun futuro ohun atache yes oko sunyan yo oko kumasi yo oko nkan ba bia ya Dumafest opo ya Dumafest nti nana aside nyama ya moye edien edwuma na moye okroma akuyafo akuyawa na mando ko mo bakuya no yeah na dia no obi ampe omo bado obi nkofo mbi o obi nkokuya obi anya kuya ntina say be gare factory ha machine tu aka wie nfa ga bedu Ghana okay ba che ya me koya me se me pe cashew factory so de no no me se de ntina ya ntwa ne ya mie cashew de no na ya mfa nka ho ma nya sanka ya monte ya gare factory si ye ya be cashew factory aka ho nti we be bo me bunu no anya adwuma ye ya me no ka nya me bo a ya be se ye pure factory ha obi ba be fertilizer factory fertilizer yeah to ho no magina me nka nje obi a afide na meka yeah to ho no magina obe factory ka se ba fertilizer e okroma wow because kro no tumpon ene ya ma me si wo asase na me si wo de open business ba ani mani mu ya say ya ma doctor bi ye mani bi na ye nsu me bia bi wa na me bia bi do because say duma se kro no e ko se si ye no e ga be transit de na me hwa the next 5-10 years time one say the kro mu be ye no it will something else that time no 2 years mponie opa wunya se ne wo ka asase bo ye de my be 3 years nka ho ni nyina paja ni mu mantamu ba bia na ye pavement na wo ha ana be say city e oni wadachi your future park your future nana ofrefo bi frɛ no se enkopese kawo book minim se bia wadwono in fact we na video no ye be in fact me am your personal book I may emfa Dumafest but we all can into no ye be shema ebe hia pa it will be very important na etimi aboa se bio dachi enkwa no mo pa o mehu nipa oye ebe boa pa ene na my social media handles no ho na ye follow patcho obi antwe ne phone na ye follow na social media handles no okay eye Dumafest nyame boa o chena eye 2nd January 3rd and 4th and ye no okay to be bia na what yen kan betimi aba obaduma say ye ndi bronya ne bi okay afi na ebe di ye bronya ye bronya no ye ndi bronya no enti ebusha ye nyina ye gina mo ye ndi bronya Dumafest ekrom a ye nkoi afi na ebe di ye bronya afi mo cha ndi ba bia obi ya no amanfo abobo mo show ni nyina wie no e di nyina ba be wie Dumafest ya ha so come tomorrow ba obenya bibia di obenya bibia nom obasen agi wani aka ho asa na pasa live band eto amusa all the 3 days ni nyina okay tino ye invite obi asa omra na ye badamase okay eye Sompa TV and Sompa radio na on say ye no wotachia ansana na se ne baba ne ye no Sompa kra de wota ba ho pa na okasa social media ansana ye bekokra no obi besie natural treatment on fama followers or fans and that ye Sompa media fama ye we special request so okay yeah na abrante bi ka say baby na me yan cheche bi about so usi udan ya ai yeah said you be si dan nafa to be honest with you wa hunyankopon ni bi atna obo na emra na manage ade bi ya yes and it's the only mra nyankopon da ye ne nhese ya ebo ma atumidi no correct edan ne kwa na wasi ade asi ho no baabi a o kitchen ewo wo fie baabi a ebi a ompa wodi otiko baabi a se watu nsuo ofie ha baabi a watu nsuo ni nyina a kire de ebetima akoso ofie ho wow yes for instance efie bi a usia the northern part of the house on eho and efie ho eyi de nyina wo efie nsi your northern part yes to say compass so we use
smartphone what's the compass was Aye. do here I had enough Okay. Aha no. they mean the fear so I'm kitchen I this side that if you will be any you Hey. yes Baba. Sir? yes because baby had enough for her no and if you say enough for her enough ni okay honey aye okay the baby are not no say when I'm a kitchen why if you be able to say hey say na nana baby uti kwai ho no so for example so baby a fie no the southern part of the house the hot and a fie ni nsuo ewo okay do to say fie no say uti eco south wa da bia obenya tiade ele enkofo enye so ko aburuchi a no o musu ni fie a o mo de mra na esi okay o mo se ni kwa o mo direction these are very wonderful information do do na here na so mo here say o si fie a baby a wo so ka we wo no say wo north enye e wo east enye e wo south enye e wo west that's the best okay say baby a tie na you to no aye I say e wo west is the best na west no so e ka fie bi say e hinfa na be fie bia no say tina ya lucky kwasi broni amba bia say ka e bebre aye e da ye compass amaye no compass no hwe so a ndo ha aye north south east and west west okay do fie bia wo mu no ukogina fie ne yam na wa bi compass no o mo be ye north okay be ye south be ye west be ye east okay now we design no normal even fie ne kura na say wo nkura children's room direction wa nkura ne betimi esiade your direction bu nkura no to bon say you know omadi bon do ye ne yi omadi bon do so these are some of the natural things that people should understand. Hey, and then oh near much because see the thing say nyankopon we asan but unfortunately we don't know pa we don't know obi bia pie kwa abonte a o ba fie e normal mienu na de ba fie okay na number joy either say wo di enhira na be ba fie ho ana wo de normal na be ba fie ho and the sunsun mun chakira say o pie ukwa abonte na ba be wura o fie a ye mfa ye nan be nkum enwura ye fie hey yes say bia o fie ni a ese say wo de nan ni fa na be wura say emba you say ye mfa ye nsa be nkum enkyere ye papa akura sepan a e wo de kyere o pie a o ba fie a ye normal mienu ida say wo di musu na be ba ana wo di nhyere na be ba so you be a wo de na be nkum ewura o fie a okofa ade fi ena de ba fie wow I didn't say say o wura o fie a ese wo de nan ni fa ena be wura o ena o pie a say nhyere bi o fie ho a ye fa nhyere nkwa abonte wo de na be nkum na be pie kane either o nhyere o fie nyina na o pie a na be a so these are a few things I'd like to give you hey natural treatment you know yenya nana emre ni ntenye sanke besua bebre because oh me wa here mention about studio na nana was say oba na time da bi nana men go but you be free what techiman but any be phone so kwa na oh but uko sunyan I think ninya you ba techiman ye be hian but ye be hian techiman enti abusua say o fi adwuma ana wo pon fi adwuma na wo kofi a fa wo nan bonkum no fa ko nti no ni fa no fa ko mama on we are making say obi was na say be na okay ai so be kai pa first no e me yakura say dey wo me yakura sidi ba ai me village boy ti be pa ya musie wa hayai na yakosi obi ni ye ba obozo o mo de bucket esikwa no ai am tell you sad no mo di nsuo ebi kra de haban bi edugum ya aba fe susum asa okay obi bia akọ ayi ba bia yesi ni bana wo ba kuruma wo di susum e ba fie nanim ya se yo nsamanfo bebi o mo hye ho abra na o mo bre obeso ba fie odimu ma to ko na wo ba odiwechi no de ba kurum nti wudu ho na o horo nsa wo susum asa nsuo na e susum asa sa susum na e ba na ka ho that's right what I'm saying is
sunsumu nsema ya adwen koso no eno nti na ma ye brɛ wa abrabɔ mu no nti for instance so wo kasa panyimani na o de so benkum a yesi dai umbu ade ara wo sa benkum anya wo sa ne bia tinyame na ma ye nifa ma ye benkum ba bia wo de agina ho ma eno de me kan ye bibia ye fa no verse 2 wonti ase se upia ibi wo da mu a wo wura no wonan bɛ na se o de kɔ nifa no se upia ba monten a wonan bɛn benkum even wo da mu kura na wo da no ba bia se oti kɔ ni all that hwɛ obi oda na adwo a amuntum ta chi ni bia hwɛ ade obo se o mpa na etwe wo dan no there are no ni kwa say wo mpa etwe wo dan ya mi ko ye there say you so many disembodied souls a if am nsamanfo okay ana adwo mo nyenam si ona mo na obre na ode ne ho twe wo dan no na say wo mpa no e ka dan no a the vibration no come amuntu be chose ya wow so these are natural things that we need to wo dey wo mpa no say esi then these are very important if people don't pay attention we dey nyina ya ade na tete no na yenim nti nana when yes meaning say yakofa abefo na yede eno na ma na ase ye ho kire ye aborofo na ngasa no omusunsum sembo soro pa de hi omo ebo omo no man fa ma omo de sankwase no ngwa no me ba ye omo de bese ye ne ba ye sankwase no ngwa na be ba ye nana ye das pop okay me producer shagi so person bi na okay enti nana yambra baby ana wo ka se utiko utiko ni sia wa che se ompa no eben edan no enye eka dan na ye eka dan na enye ena afei ura ufia e wo se wo de onan nifa wo pia bontin ura ufia na e se onan nifa ena wo di ura na musuo bi edi wachi no obeje ni nyina to abontin wo de obenkum ura ufie pa ofa musuo bi abontin a wo di ura fie o ena wo pia ufia akwa wo nhira wo ufie no okay keep it there fa ona benkum pia abontin na wan fa wo nhira pia abontin ebusua for God and country and nyame ya adom ya time no me producer any me programs manager was say yes say ye pese esua de ani no time ne de you see ye demo live for TV social media ye demo live bia so red oko Facebook sisi a Sompa radio station bia at the red aso as I say you were live and a stations bia what kind of hang in edum enye adwuma Sompa TV Sompa radio nko na ye adwuma esan say dwumedie no wo de ko Facebook no so na ko hwani pa ejina so nipa mesha da kan mo comment no mesha da kan na enko foso mo pese wo mu tie natural treatment no enti yento aso kakra emfa ma wo nana am se natural treatment no aso wo mu dem wo mu hia nchechire bebre enti yento aso enti yenhwe oda baby I was utiko in the right place the best place I would say baby I would tibeko so you should compass na the best place is to face the east yeah because based on Yankopon Hishemu no we are seeing the nyina ne tu ogina east okay you know say what the uti echo east is the best thing for you until you hear them on pan obeti baby I won icon no and you can say echo east I say you uti na ko Devon so you compass wa ha nti nane ebia na me ma me otifie onim compass no bacho ebia say baby awi apie fiba no baby awi east nti no check say baby awi akoto no e no ye west ena na pampam say na ye north ena na na south nti obetime yisu e no e dia yes okay nti baby awi apie fiba no ye mfa ye nan ko ye ti na ko ma me wate osi baby ewie no ewia ne pie free ba no ye mfa ye ti enko ho ye de nan ene ko ho wo de uti ko ho no mu a huhu mu wiase no ye musuo wo hu ana no na de ne beba de ne say Yankopon hye mu no ye fe ne say directional energy okay eto da na ukwafuom na oyobi a obo spray haya kuya for certain na chewe no obaso obo spray a na odim kuya djuma ya de oya ne say ofa baby na wo hu akosoro ba bia mframa no boko no okay na wo ko Jnana chi na obo spray ne ko ha na mom say
ofa dot ye koso say na e boko ha na ko face ha e be almost spray na be ba so ai e be ba so ene ya de awum ai ene ntino na che say ba bia mframa e boko no o face na ti na akobani okay direction bia ne energy se kura your north south east and west ene ko dan che was I want ne ntamtam so there were 8 directions the direction bia ne energy e wo so the eastern side, you know, a very divine energy. To go na, a yes and say we don't know. And at the south, on a honor and okay. So will be any tea, actually south to be able to be an OTO. Kata cheme, my home was see. You will tea them swim all the time. I didn't think that Anya said, would you see Bacoba be a na for no? Na for. And what would you call now for? I had the southern part of your house and I. Emonya kata all the time with tea, all the time migraine because they will tea them zoom. Wow, yes, you are there. Now, a question wait, and many on the day was semi busa. Time wa nipa di jare. Time when I was nipa, I was so jare. See, the best thing is time and Casano. Do na said I was so and you about 12 midnight in me a bomb by. And yet, then go my dear boy, you know. You have to check every room. So say you're by 4. Pa. And you're by phone when you evil force of demons are. Yamina Bob. Yango bo enyanku omunyina omo wo hoye adwuma ye wo time a omo ye adwuma. Ti eye awia 12. Ekobo awia 2. Sa time we ya ade enta enyeyi. Awia 12. Ekobo awia 2. Ekobo 2. Wo ya ade enyeyi. Nana ade bi ti se dey. Awia mekire. Okay. Anwumre anajo 12. Ekobo ahemaji 2. And so ya ade enta enyeyi. The reason is all the evil forces are Yankopon amo kwan omo na mu ase no. Sa 4 hours we within 24 hours no na yeta omo de adwuma. Wow. And then by 4 omo tu quite the from 12 except by 2 to 2:30 omo abeda. Because from 3:30 kono your angels omo descend on this our planet. Down upon obi wa quite the on my no betima nya asem. Okay. Yeah, obi o he ya o panyimu pa first no. Now you go school twice a day. Obi be over 60 years and above with him say. Now you go school me you. You go on na about 12 and you pon be fie. You be tena fie about 2 na you san come back. Okay. Because when him say that time you nsuya do suya dey aboa hu. O sign contract be from 22 boa enko ye. O start dey be business be 22 enye. Because the time the energy that operate is negative. Yeah. The best time I'll be jare. Making sure I'll be jare before 12. And don't know that I'm naked. And you're good. Because mystically, no, Obi be on the guardian and angel. But the memo be out of that naked, yeah, all wrong. It is not very good. It's West. Also, Ushabi. Yeah. Now, Obi was say, what then to my Ekatown. Now, sorry. Say, you're playing to Uber. At least what say I must say be what should be yes, okay. See, some of this you might not even know. But no matter now say minister motor ya your boxer be or in Nigeria ni. Anthony Joshua. On then now for your boxer or konto kwa na wadi nkonim o ma ba Nigeria. Kai nya se nipa me se tim bi enu ba ko anu. O ka se bi ase da o za kwa. Na ho kwa. Omawu no no bi aheda anya no ka da oba okwa onya no kra kasa se onko Nigeria biem no to no abrabo no so wo yobi a wo te ho na wo fa no be serious a obebre bibi wo wiase wo nana she na bibi no anka da ka beto apunu no kra na se ene ye de ye Christopher sa no me hia nya to ni nyina gu ti ne ye bre no ya no me hia ye wonsuo bi da ha Fridays na yankwafu dumasi ha yemfa ponche ema ha ye yankura no ukwafuo mu na ubo bede a yemfa bede nwura kurum na bede ne eden bede o abe unzo ye bo abe na ye chechede style bi na puti ni banche gum na yemfa bede nwura kurum ba na ye ase atudu bebi agum ye ba ya amponche sem no assemblyman ani abre den a obi bi oyem bi ya mo ye tuo mu nyina de free ha as a Friday because nsuo no da ha no enye suketo o okay. Your area ha man for kukum for dumasi ha obi kumo bi da. Wow. Yes. Me na me akra. Na me nim sususem.
ye ko fear pre dance that time ye dance no na dance ye ko dance fear pre we keep it be near that time na Dumasuya esa ti ye ba no omu nyina say me papa fie last na ko the last house that time house of ti obi a ko ni fie en ko na me dimri ko say obi a anajo mirika me dimrika ba be say ko fie me duru ha na enwan fi asa me nim say makada enwan white omu gu ha saa ko sia na me so enwan bebre fitanko a Kroma na me hu nwan fitia be kroma na wo se chere me dimrika te me kwara me pop no mu bi am say papa enwan bi gu kakon se bebe asa enwan duma fi enwan be na wa ana me ba bi pono ye be do na jomba kokwa na ha asa me kanya 5 minutes asem mti according to mpanyimfo kroma mo say oduo no anajo oba kroma okay enti no ama so wan fa ani di ama nsuo na on fa ho o yes o di ani di ama na ana on so bo mo ho ban ti meaning say that time no be ban yes okay on the we are say the sunsum sem o say okay sunsum sem bebebe say ye ma ye ni da ho wa ho enti me uyo bia follow me social media na uyo bia usua de o me na ase a obesua enoma bebrebe wa enti ase me na mo say time no ko okay enti ebusua for God and country jumedie su enie ebreno anya ye be ye senke de beko 6 but sanse nana wodwumedie bebre wo si odi no e wo se ye release ne kakra na okotoa ne dwumedie ne se ni asododo se ye tonsa efre nana se de me ye bia mejai na maba na menemo aba bedin komo enne komo aye di no ya ti ne me bia se ai nana ebie ne me bebre eni so a kire ye efri ni mpuntu nwuma wa hyase ebepem obi beka se natural treatment odi amaye ni nyina minim se wo so a wo hwe ye no wosua bibi papa bi e de afri mo nana tufu bebre se nananom ni nuanom nananom de wo se wo ye ma okuro otimi tumpon no e wo se wo ye memfa onsa nche ondem fam na enka se aban no wo ma ya na chese kuro no se de tie no saa na wo se eye nti wo ye bibi a na so obi nso awu umodimbo awobo a ono so aba waba beboa na niema etimi akoso yie nti minim se yesua niema bebre e de afri na o meka wo se nyame adom o chena Dumafest 2026 no ya hyase ene oba kromu a mbacho emema na mo pema no ema wo kromu a enye se kro no kwa lefo ema mo ho ofe aso no antikamafo systematic ene wa hwe kromu sa enti also obetimi aba ebi kura nyankopon ebe yi wakoma so ade oba ukunu wa hase enti o chena efi o chena kokopem kosi ada no ahaba ye butu enti meton safro bebi awo bi a oba obenya bebi ada ye hotels ewa ha ai hotels papa ewa oba obenya bebi ada obenya bibi edi ennuane wa ha bibia enti aha ye lovely ai ye ba excursion enti so bra obetimi aba na wa ba bechi weni ye ba be share wendi shey amrado kwaku smoke and afei family we want to escale free nti wo so bra na ye nyina nkambom na ye hye nana enibonyam say nana obo ne homoden te wo say yensu ye nyina Ghana nyina ye boa ye bia phone lines no kumase for akrafo bia frey ebo nana abaso mi ni say edwuma na nana ye no aso womani na aso Ghana fo nyina eni nti ye to nsa de fra nana aka de ba ko social media handles no e wo yia me party ye mfa ntudwa ansa ya obi follow ye no o Facebook transformations nti ko Facebook no ko transformations you follow ye be 192,000 nti nipa ne doso wa nipa ne doso and as o ko TikTok all the other channel transformations are open nti Facebook no transformations and at TikTok nti unya bo transformations obehu nana aye bia for Jnana oda hodomo a just also kakra bia so the best support no for supporting nana is kind no problem but eponso toku ebrochefo UK mbacho mo support ye why nana o weni swade nkunu nti ko Facebook na ko transformations and answer TikTok transformations ni nyina nana aye biafo Jnana ne social media handles na oba obetimi follow ye de ye bia obenya ewa hasekai midin ene obapa nana ya keche dwumedie live Sompa TV
Teraone TV and afei Sompa radio stations ni nyina Sompa Nkran Sompa Kumase takrade doma nkranza sunyan chese techimai wahu bebia ye Facebook page no so maka cho se wo kwa aso live no bebia aso enti ye de bro ewo wakonkwa nuase medi ene obapa nana ya kechi ohia me a eya from team da hima kechi Shaggy enso eye me co-host and afei systematic press and a dear call TV, Facebook, any baby, ye dana se papa. Was so away, wow, want me and Fred, wow, Frey, or sell credit for ye. Dear can say a radi insure, Nana, ye da say, as ye to ye suffer a while. Or by Ebusia, Yamia Domoa, ye best answer here, Macram. Thank you. Thank you. I